هرج دەستپێکە هاتنا لەشکرê Tirkiya bû nava axa Herêma Kurdistana Iraqê û destpêkirina operasyonên leşkerî gundewarên Mesîhiyan gelek çol bûyne û bi taybet li devera Berwarî Bala û Guliyan û Sindiyan ku dikevne sînorê qeza Zaxo. Her wesa di evê êrişa dawiyê de çend malekên Kiristiyanan ketîne ber êrişên firokên Tirkiya û tirseka mezin li cem wan peyda kiriye û dibêjin eger berdewam wesa bîtin em dê welatê xwe bi cih hêlîn û koç keyne dervey welatî. Çerçevî nêzîkî gundê me dîreş me 1200 metr. Wêrê çêbî me bêne PKK û Tayrê Tirkiya. Tayrê Tirkiya hatin havêtin ewane sarûx wêrê havêt peqî şadiyek şwêrê hat kete vêrê seqfa min. Ez pê nehese mizanî nêzîkî malê ya. Ez derketim durmadara xanî min nedît çi tişt. Mixabara cîrana kir got şera dera hem got dîra. Hem derî girt esrîniştim ji êr bem exbar vekirim got sehti milkî veya ve. حتى السحارة تمخاري مديت فريكتي. أعطينا في مشكلة وما تشيكن وما تفيد بتشك إنسانية هبل إنسانية يعني الشر هما عالمي تكوجن هما صاروخات أفيجن حمي عردانا بيجن أفا عائلنا أفا بتشيكن زاروكن هما صاروخات دين يعني بوا عادية والله هما أفشرة بسكنت وما نفيك تشكس يعني هما باكيرابت خلكي جندي بد ما أذابو كسي نفت وكم چند سالان پیک و مسیحیان مسلمانان ایزیدین قشه جونی داود نینره مطرانیا کلدانی لقزا زاخو وسا دیارکتن کو مسیحیین لگندوارین قزا زاخو گلگ زرر و زیان لکفتیو دنگ وان مگهاندی زوربی ولاتین زلهزو و بتایبت ده اوان ایرشن داویه دا افتشتا ایچی بی أفطوب وطيار التركا تقصفت كد جندت ما أم حميد دنجو بازتوان أم تجهينن بو سروك ديراما باتريارك لويساكو أو يجيب دوراخو تجهينت الحمي جهاني بو حمي دولته كوضعية مسيحي أفيا لسنوري قزا زاخوب تنه هفده گندين مسيحيان نوكت آوادان كرينه و جيان لهيو أفد دمكي دايه كوب دهان گندوارين مسيحيان هنو بتايبت لسر سنوري هرما كردستان عراقي و ولاتي تركيا بل زور بيوان اتشول كرينه و نوكت دفرين لشكرينه كاوا عمر دنگي أمريكا زاخو